Саламатсызбы, хөрмәтле Әбиәлил халкы. Бүген бездә зур тантаналы сара Салават авылында фельдшер акушер пункты ачылды. Нинди генә кунаклар юк бүген монда. Әйдәгез без шуларның беренә карау биреп китәйек. Хөрмәтле Илгиз Расул улы, ничә ел буена һез бу тантаналы сарага әзерләндегез дип әйтә аласызбы? 2 ел дип әйтеп була инде. Алдан проектты килеп чыкты. Проектты Минздравка беріп тапшырып, олар финансирование ягын карап төдеугә факты аксаны бүтәләрен. Әбиәлил районының башка авылдарында мондай фактлар асылы планлаштырылганмы? По программе сельхоз буенча буласа. Салават авылының депутаты буларак Ахмедьянов Рушан Дамир улына берничә сорауны биреп үтәйек. Bunday факттың фельдшерский акушерский пункттың булуын һез көттегезме? Һезнең авылыгыз өчен, халкыгыз өчен бу көтелгән сарамы байрам? Бұл біздің яңа факты. Біз алдан көтіп яптық, çünkü бұл біздің ауылда керекті. Біздің халықтың хаулығын хақлап, осы фактқа келіп, хаулық алып, ризда пайда көрініп, жүрулері бек яқшы дейілеміз. Мұна хәдір әлік поселок Әбиәлил қасабағына йөрүй тұрғандарын, хәдір мұна өзіміздің Салават ауылында йөрүдә бар инде. Қожалар келді, бірнеше минуттан біздің фельдшер акушер пункты асыласақ, Салават ауылына бәріңізді рахим етегіз. Рахим етегіз, өр-яңа фап, Алла берһә киләсәктә мәнфәгатен күреп. Бүгінгі біздің мотор бөхтә урындың төп эшчесе Резина апайга берничә сорау биреп китәйек. Резина апай, бу тормыш башка дип әйтергә мөмкин. Аллаға шөкер, мен ошо яңа фельдшер акушер пунктын ничә елдар көттүм инде. Бик куанычлымын. Бөтә хуҗаларга рәхмәт. Үзеңне баш табиб яшькенә ул һала Илгиз Расул дияргә зур рәхмәт әйтәм. Минең өмитем акланды. Бүгінгі көндә бұл тантаналы сарала Салават ауылы халқына нимә әйтергә теләр? Барыгы бүген килә алмаган булар, һезне интернет аша карайсактар, берничә котлауны әйтеп китәгез менә аларга. Беренчедән мин аларны котлап үтәм, чөнки Салаватта ике авыл өчен, Салават авылы өчен зур вакыйга. Мондай бүләк, мондай матур факты көтеп йөргән районда авылдар күп. Шуңа мин аларны бәхетле кешеләр дип әйтәм. Шуңа күрә хак тотынгандар, хаклар тотынгандар, артабан матур итеп яшәп, сау булып, бу зданияга только хәл белергә генә йөргәннәр. Рәхмәт Элдар Баһир улы, без үзебездән теләр идек. Әҗәендә киләсәктә һәрбер авылда ошондай ялтырап торган яңа фактлар асылгандан асылып торгандар. Безгә зур рәхмәт. Бұл біздің хөрмәтле Солтангүл Раян Баязит улы. Ул күптән түгел Әбиәлил районында онколог ролен башкара. Һәм без уга берничә сорау биреп китү мөмкинчелеге белән кулланмайса калмаyak. Раян Баязит улы. Һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатлык тәғәмбеләр һәм беҙҙең шундай һеҙгә һорау. Мәҫәлән, мин Балатауҙа булған был фельдшер акушер пункты миңә ярҙам итә аласаҡмы? Һеҙ Балатауҙа килһәгеҙ, бында фельдшер бар. Бында аппаратура бар, фельдшер бала көткән ваҡытта һеҙҙе ҡарай инде. Әммә ләкин бында беҙ бала таба алмайбыҙ. Обязательно Аскар больницаһына, Белорет больницаһына барырға. Тимәк, авырға әҙерләнгән саҡта ғына был фельдшер акушер пунктына килергә мөмкин. Ваҡыты килеп еткәс, беҙ Белоретҡа барырға тейеш буласаҡ. Аскарға бына ҡара, бына ошо бүлмәлә төрлө сынақ күрә. Онда кемдер бала таба. Бындай өр-яңы ялтырап торган бөхтә таҙа фельдшер акушер пункты асылганга күрә, Әбиәлил районының Салават ауылында бәләкәй балалар, әсәйҙәр көндән-көн күбәйер дип ышанабыҙ. Уңыштар һеҙгә, Салават ауылы халҡы!